naka nona leso lerle ka ronga tubeken do na numa memna piosinga kina bolele ka na mataka na kaindai na sen bala no datiko ka undingi taka tunga na be kai bi bana numikina nanga suko polo be Timothy na korona nona bola ka bunga be ken dan dawle thabati ko na be ka bosakino ko polo na mataka na kaindai ba tongo na kena babalangi me bakanda wili ka tuen ken wa video ko yango ka usaba kana numi iko kina moungeta na soli nikalo kena babalangi batingo. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God. To fan into flame kenda kilaba bina kene ndawa kawanga mbuka dabi nakata mewanga bakale mbuka tam datakam enda uhuda senda iriva evanga takani volta to fan into flame the gift of God. Me laure lebu na soli na ikalongo kali weekend enda levaba tiko na soli ngo ni tukina na kau ni kalo yo polo bana numi Timothy nga to fan into flame this gift of God. That's why I'm laying my hand on you. Au satambaki ko, kau sulebi ko, dona na kau kirebi ko, mubakale butaka. Me rei lebu, na soli ni kalungo. Yang gua nakandan ruka cuki na natamatalutu. Santon don merere lebu nangai sangani wari takati ko na soli ngo. De banga wen dambula nakena bimbasa nga erere lebu cukumai. E ali ko na soli ngo. Yo Paula e bosse na mataka bina kaindai. Inda na toronga na tapa na soli ka bosse gino ko Paula katambaki ronga cuka e tambaki Timothy. Terga indona nungu itatau bigo Timothy. Fan this flame, this gift of God. Me laure beko, me wanga tiko beko, me wanga tiko. Na nona soli na kalo. Kera ndon dalaban devil tampo. Tuna kami da wili kami tamin tabana numi kenda leva ba chiko na soli ngo. Kali weekend ngali liwabo nando moni share ko da buda chiko. Ile bu ngali chiko kina sore luma chiko kina sorayalo ndotan ana kartulanga tinude ya na kene wale tiwongo because you never fan that flame teram dan dalam double tam da wili kamanda na lesoni nga wili tal mandan tigine ono kerba biti rotol Gona nona baka Paula, this is a divine command to Timothy. Nona baka na numi ko Paula, maungeta na soli ni kalo. Na kena babalang to fan that flame of the gift of God. But what are those gifts? Dawili ka na chicken of itu. And alakala ka non debuna bete rawa sarin baka sa mata. Ngo anda baka na o Paula baka na numi be Timothy, tal taman sabi baka na numi be centenary. Dawili kana chicken. What are those gifts? Kalebu beke anda leva bati ko na gift ngo. Kenda kaya ninda wakambauta na kalonga wakati ko na kama oto chinungu bunau. Kingdom first. Obina kata seruka kingdom first. Beta ninda sandau kaya, zabenda na kania, zabenda na unuba, zabenda tamate kaya. Ia bola tambu, ngai bola talanga ko nindo sandau kaya. E bola ngane bola tambu na kaya kana tamata. But that is the truth. Kanda loma lenga taka tunda randon mataka zabeta na kania zabeta na unuba zabeta na sulukina vekani zabeta na lako druma ndale shota belda zaka tuna mbi maleoya ninda tamata nga. We worried, we begin with anxiety. Yeah, na iwalia you must fan this flame of gift of God. Karam dawli kana chikine bitu. Ena laka non debu nao. Karam dawli kana chikine bitu rotolu. Aveka ni sasanga ni sulebe kanda na kalona yalo ni. Yata mga terere chugina.
Kenta ngarawa endo na kalo. Enda bakambauta tiko na kalungo. His command, take away that fearful heart. Very simple. Ni sasangan ni sulia na kalu na yalo ni rere. Ya dabanga tawari chukina. Dabanga taloma wava chukina. Dabanga taloma lenga chukina. Keram da semata. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and nakalawe sakani silabi kenda na yaloya. But instead to combat that fear, mubaluta na reroya, mubaluta na yalo leleoya, mubaluta na yalo loma roya. E tolu na ka wana numkino Paulo be Timothy. Love. Nora kanggo menda sapa sini ciketa serengakin na yalo niloloma. Power. Kosa na voltam na yalo ni kaukawa. Sianga ni yalo kaukawa. Era undu ya. Eso na tauradala chigo yalo kau sianga. Na yalo ni kaukawa ni ko rabi kinan dua tale na kaukawa. Not your skills, not your qualification, not your power, not whatever. Iko rabi tale kinan dua na kaukawa. Sianga ni yalo kaukawa rangwane kachiko Timothy kachiko Paula. Na yalo ni kaukawa power. Itu no kwa love. Kena katolu, napa kena katolu, kena bawa self control. Kaposa kena ko Paul vertu talang amiku dan kaposa Paul temi korida, me tiku mandang abiau. That mind of Christ, We kenda keda na tamata bauta, endondoni me endandau tangida tu. That mind of Christ me tiku me kenda. Nanono baka nananu na Kristo. Na yalo I Kristo. O koengo me control tagi kanda. Yanda redetiko na vikanda lago duruma. Gondo na kanda sare. Enta sare bagatiko. Dara bagatiko na kasaya detiko nanda bunwa. Na we ni mati ni bibang na we nganga ni bibang matintaki. That's the reality. Yanda saliang katagir sarapa kali na lubenta. And the rere kiwa chugunel ngo na kene wali nikolomana na lubemu love nikolomana na lubemu ngo kiwa ko rere chiko sanga sunga ni ko sengara papina kanu mitabi. You must show that love so they can stay put. Erolomani enalomani bubale. Era sangat bilingi, karena dia vital no babu bale. Nabunong hari lebu nabungon era biu ngambil tan, saya linga na loloma. How can we combat that fear? Love. Dan kambing biti ko na loloma ya metiko. Anak apa setiuki na nanggas nggo Paula, we Timothy, fan that flame of gift of God. Wakale butaka. Ena kena baluti na yalo ni rere. Alo atu ngabi ke ndar bingono ke veng andale lenga takatu. Kalau malenga cuma tak sare recu. Akanga mure cu merere. The uncertainties in this life. Ya kenda temata matana ka warutana kalo sangan indo kila. Ya veiranga era kilana kalo, era turabita na kokoni kalo, era kilana tabayado. And they know the solution to that problem. Awai tabiti ko berto na bubali may Montgomery na bidan mado sauti. Ngonan dendre la ko durumiti ko. Kana saba ko ko taiti una LGBT under the United Methodist Church. Awai tabi berto
ena nono to mata singa do bata na singa bukilul ke no lotule ba usabu ke le sumai biti anga na nungu tatau berto awasia tal tinga na tikina ngango au tuno kenda na tamata bakam bauta sanganin dondono menda ya balati enda na rongoda enda na sangani ya balati bakarawa balta dawa enda turabita talendo na kokowa sedang Bapak ke bantu sabar rabi cunga na nom do silini, do sabar rabi cunga nak nom do daka ya ando na bala cicugina. But when you rest your case in God's hand, God will take care of your case. Tunda tu bukan tua. Kento na mono binaka mendawe pakalo tu tingina, you fight with him. Sangan lako duru manandendre lako duru matigo, lo mani bubale. Lako duru manandrende batigir tunda lubeng ni bakau kau atakiau yang tonton menonton gangga ni masu ang gawa siya tigo bertona ni tubu bali mongod o dini kay bakal lulu tagir na takapatigo na polisiya kaya bakanto sa ambiumbiu who will preach the gospel, the principle of Christianity, kaya bakanto sa ambiumbiu. Awai tai verto na ronondolo chinika dio sember tawase. Aw tiko mai Miami, Florida, ke to ala woya warandi ba tengene rongoneleo. Aw lo kai kana to Rivoli Florida University, aw chumi ar to rongo da Sermai Santa Rosa. Sangani bisa na nunggu binau mai na ronondolo chinika dio. Ko bai tai vitali verto na ronondolo rusul ka ba. My word remains. Autuno ena sangani biso taka na buna wabo sakina. Ena rondol cinkaviwa ni woti sarangana nugu tabi o bishop elo kain mesali ba matala takaveira na beka sanayado. Au tiguika. I was there. That's why they call me. So to somo menongo begitu tako so bitamani. Tako bi Amerika saranga. My Atlantic Ocean, Miami, Florida, ketong tako sumai, megitu ado sarmai, ki California, tako sa Amerika, bitu talayawa. Kina Pacific Ocean, kina California. Era soma, non rabina katolenga, ni may pakita bimanda, ranido talaga na nomo ni boss ni bakasala, ena bika sabroyadong ko. Ngam na sa tu bata sa tungakina. Au siya kanindao mando ataka mo siya na sa ngatalani bisota ka nakakawatugo na may narunondolo chinikadiyo. Awatugo na bira ni toka ngay loma. Nadama na ire ni kalungo kaya makanda tos. O di na nakaukaw enda makararabigin na kaya makanda babala. Irabakang bauto makataba, irabakang bauto makataba, o irarabiganda. Kaya makanda bito siya, kanda siya kanirabi na kaukungo. Arun dol chinika viwa. Ni mo bai tabe na ruana madao sauti. Sanga ni bisa una kawa dabu tabira. Ngau ya rowe tau jukina koserangan ni taltala. Tonga kangara biru tau tiko linse poteng dolta na taltala leo. Ngau ne rotoka kina. You know what happened? Gona kaundo katu ninda tue na loloma ninda lomana na kalau ninda lomana na tamata and the lomana na bosa and the valvata na kalongo. God will take care of that case. Sen malam sabi mbion dari wasi binaka sin dona kaya anon ra ngalala nila retos ndo wasi salai toso talaga kina botumblot irto kay vida sen malabu raw saba ka sa kiruro ro ni taltalaya ero ba ka tingu isaranga nakaluya ya kera ambiumbiak siya ya kera wato ka nga tal-tala roba wati tiwaila au kati ko ni kuwa enda ya balati na mbulongo ana buno ko dumbita ti okina ibe na buno ko ditaka fear and faith rote bururo na f ngo fear and faith au akati ko ndo sarang gubunaw na mbaki ruas awti mbak ni sayali nga napakambauta ang basika nga narere ni ko sarere nga sayali napakambauta nga na equation raw dundo or ni pang matalata kay ke
Saya lingana bakam bauti cisu ya sarangana buno erto durumai kina na rere. Tono ti sepele erto takos na lamanin rano. Balaban yung erto toko bata kina kina Kristo. Talindaro ka ni talanoa. It was a practical exercise for them. Cisu abunaw tigo na mbutin rano kandua. Na nabunaw takatigo na mata ni tuni kalau na bakam bauta na daba na mata ni tuni kalau. Yan ang erto takos yung ngay mo na Kristo. Yerto sangai rongoda wati sarcunga mai sanandua na daba na mata ni tuni kalau kena bakam bauta. Ito takoso ngano saya do kina itumbungan do na daba. Ya wambo ten ba tarang ako malay may tumbo may testa gi mando gorto abarong tia. Eni tumbo na daba ertu vi kanda ki sarga lo manuanga. To raiva na biau na dangi saya li saranga na kangagar to arongoda. Yo kenda ya. Wo tumbo chigo na wenga be matintak. Sakani vital no tungo. Ya da makeni wali. Wali to kang abikanda. Daw ni same tuno ko, daw tigolo mandam daw kila ni sakalo. Salim kan nda bosa. Lewon nda mamas, nda toka mandam kan dua. Wakatong ditaka no mo bakang bauta. Ni kuwa aw saba kadin kalau isa ngani sulya na yalo ni rere. Buwi ka toka samtaron ko, uy kun daw rere chiko. Uy kun daw rere chiko. Kau talebe na yalo rere, ko sangan tigo be ko na, ko na lubi ni kalau. Nandun me tigo be ko na yalo ni kaukawa. That gift. Darbongo tebita enangaw na sa enambudo ko yala. Talin darongo na sala ko yan. Sara Israeli wil talagi nan ratui sara loku mitaw dhoko sara tunga. Ya nataba bitevi tanon lokain. Oko ya taro. Ena nona lo mana na kalau yang karawa. Ena nona lo manira na matai walu ni kalau. Elo mana na nona tui. Enduri kina na dorbongo ena nona lo mana. Na kasaya do tu ena mbudaya. Ye tu oko ya. Ni bakara rabi kinan dua tali na kaukawa. Erto may bakang ramakan na sulu ni walu ni kasasya nga to no. Saya kan doon ni kenayang abiya wa isulung goria moto dava. Kaya ngango enayada icoba au na palu enayada icoba. Au na palu enayada icoba. Ya o kendaru ya. Kandoon ni metigo bigendaru na yalo ya. Katandori mendaru baka wanga takatiugali abu na yadaw ya. Kuni sa tako sa nga main doon na kango, sama ka ang boko sa bubaka malu, ayaw choba, ayaw chisu sa ating bubaka ang boko sa red. Ang kayo mamungan, tami baka dilarara mo juga ni Vengo. Nukong boko sa ko sa chunga, hindi na ya. Kung ito sa amto na ba, kuni kong boko sa chunga Italia, hindi na ya. Hindi na may ang gawa chiko. So yung nga ang gawa kina, ang gawa, so yung boko. Nelo tambu ni kalau na bawang gawat nondon meng gawat tigo kina metanda wararabi tigo kina ya loya emeni tapa kabini benaka ciwana alo ni rere mambale sentenri ya le to ame dan dolo ko durumi to ko sentenri ya kuno lutira kuno bokko ta ba sauria ay dinangori ya ko ambo ko ivino ba Italia andre rondon yaw metele buwa ya na boleh rondon yaw Biar orang kita cikgu nama takkan nak indai. Ela sangat itu yang non list nak kalau. Nehalun rere. Anak punya bos kita beti mau di Paula. The gift. Na non soli nak kalau. No payments. Sekarang itu nak aku semua kina. No mitabi ngana bawang gada tiko nak kita. Fan that flame of gift of God. Bawang gada tiko. Ningono ko salah ko duru manan rendre lo manipal bakawang kata. Ngono ko salah ko duru manan rendre bunin tak bakawang kata. Nalolama tuena kau kawani kalau. Self control elo matua. Rimi bitu weekend dan tikino era roto kan ibu nonggo. Sandrendre ngali balata.
Kentongo and the Lubini Kalo, and the Kadibi and Dona Tutu, our Sakawatiko, that we are called as an ambassador of Christ. As an ambassador of Christ. So we are representing a kingdom here. Kako bonduan in dialo lelai. If you are called as an ambassador of Christ, me baka dabutatiko. O Paulo Bertome Cornida, na kena waselima, Cornida waselima. Then we are ambassador. Fan that flame that you are an ambassador. Kuna ko ambassador nga na mo mulombogina, ngona nga ba ya sembo no bokotel tu sa al tayo ya wiki. Te so nga no baka ando bari reitu nga wita metalurai Kaya menda ambassador tiga ini. Kau kadhibi so siya kadhibi kalau rai so tolo rai. You are still an ambassador of Christ. O saban ini cukup ikan dan mata kami nak indai. Ia na lebu na kanda lago durumutiko na buru-burunggo. Da lago durumutiko ibiti. Na yalonggo sa durumikan da chico. O nanu mamubi baka taon dito ngai na singbinani kuwa. Matana no soli na kalo. Tisu na gawere ko kedi semani. Santo to kana nganon rendre la ko duro mo tisu. Sati ko na kadi mai vake. Sati ko talaga no na rivira na tamata. Tange ko me kau tani mandanga biau na bilongo. Endarai da na biatu ni maso da sa tamana sati ko nga oy ko mo na la ko duro mongo. Masih na butungu, sakila tu kau na kandren na lago duruma, rawe na lago duruma, nonombuno satir sa kanan ra, ya satu kau ya, me lago duruma because of his love. Na butungu na kalago duruma kau ya, ena nonalo mana natamata, he was able to overcome that fear. Yo kenda ya. Ni tiku be kenda na yalo ni loloma. Ni tiku be kenda na yalo ni kalo. Ya na yalo ngo. Enda rao ninda lago duruma kina. Na be yalo ni rere thabanga. Enda lago duruma. Senda vekita na buno ni takataka itunga na nondan duindui. Nonton duindui bategera nonton boso. Nonton duindui bategera nonton tokani. So nangau ne abalatikin ne londa, so nangau ne abalatikin to ba tulewa, ya ubia kabi ko ni kuwa, tiko nga ena yalo niklo. Kako Paulo Bertome de solo, e binaga da ke me tiko ili o ko ebeko. Me kau tani kin ebeko na yalo ni bingati. Beta ke ba ko bina kata menro sana to batanga, ya bunanga na basika kin na bingati, na bele velevabi. Ya na ka data ne bol tambu. E data na kelo menro bingati. Ana ka posingo Paulo. Ebe nakata ke me tiko iliu me ndonu se sia bicho ko tinga ni liu yuko ngai baka roti ko tinga ya na yalo ngani no mu lo mani ko ya mo chiko ngai muri ye ni ko sato ko na numa mandro sale bisi to sai ni ko via toso sana kilanga na yalo sana durumiko ya na yalo ni lo loma ndina ko basi ni ko Paula ya na yalo ko vina kata ho se tiki ne be timo den mataka bina ndai erani ko na baka malu mutaka kina na be rere kevenga that anxiety, na depression, na stress, na thabo sa chikola ko duruma ya ndondua na kene wale ko wanga thabo ka lebu na gift ya power, love and self-control. Usani taka ni nabuke kenda na kalo na mataka bina kaintai. Kautan ni be ko na yalo ya mambale mataka ni kuwa la ko yani. Sana dua tanya na yalo ko sabar sulumikin. Sedap. Kugibiga to ka samu tunova oy ko na lubi ni kalo. Ni chigubi ko na yalo ni kalo. Yalo nganga. Lako duruma nandre na tabi mata na yalo deiti ko wana kalo. Ya sanu ta ka weekend na mata ka binakaindai. Ni sasanga ni sulia na kalo na yalo ni rere. Ni sasulia na yalo ni kaukawa. Na yalo ni loloma kinalo matua. That is the gift. Ko posso gino ko Paulo be Timothy ni usaba na mera na lingangu beko me usolia beko ko baka na numi ko kina to fan that flame of the gift of God ya ka sanita ka bisenta ni ramta ka na ndai enda na bawang gava na isoli ya
menda wanga tu kina kanda laura itu kina kuni kombo kota me wanga chiko roko binto kaina klo rara menono posa rongo be kenda na mataka bina kaindai